cái bảo vệ tu nên học hành hay bảo vệ là online sa hay là bắt cái trong mà ông cha cái hay bảo đi học hành thì bịว่าเวลานั่งมาเทดิ่งเลยนั่งมาพอมาพัดชมกันที่มาที่ดิ่งมาพัดผ่านปีพัดทุกเดือนซึ่งจะเข้าไปเทมุ่งจะปัดในดิ่งว่าประการอะไรสุบวยถึงจะชมหัวหลานนี่เองนั่งมาทูหินเสดิ่งนั่งมาทูไอ้เขาขาดอยู่ป่ะถ้าเสดโอ้เห็นประการที่ดิ่งโอ้เนี่ยประการเฮ็ดนั่นแหละchỉ là hình tiền năng bản và phát triển bộ năng cả gia đồ hồ bậc cái cụ trắng khát bê kỳ hồn trộm tin là cái này thì xong phát triển bộ tàu cái program của cái phần apa này cái chân cái năng bản phát triển này năng này thật ra cái chạy thế và bậc cái ông nó chịu và của chúng ta không bị phần độ thế này đi bộ Pathumna katam na samsing tu patayesu. Amen. 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 Kile abanan sikin utin pa mangmin aku na tau na monum ta ini so pa mangmin sungai ki pathui 7 tun special number artist tidam artist no tidam chaga ko tel le có cái rất thầy nam nghe cái gì các cái phải cái rằng nó họ online thì rằng là phải chịu mà các bạn thầy sẽ nó họ ra lên bật hình cái thằng vậy Giêsu này thế hình phụ anh hùng bên này chỉ là cho hình trái nha Bluetooth mode connecting. Bạn nuôi giang hồ xa na xa tum thân lăng bạn nuôi gió minh thân na xa tin tâm sông lệ Giêsu này lâu tê dia học sẵn na kinh lâu Giêsu bằng lâu và mít thân na pan ta về Giêsu này tê hin cô anum pene Giêsu này tê cô anum pene Giêsu này tê ho ho sa pen u be Giêsu này tê ho cô anum pene này là câu của hình sẽ in kinh này hen lăng in hoi pen sung ít sen sinh sung lệ ta cao vang bộ na sang lâu tê đi nghe kipa na đi ta vang him po Giêsu này tê cô anum pene Giêsu này tê cô anum pene Giêsu này tê ho ho sa pe ku be Giêsu này tê ho cô anum pene Con nuôi mi tê về đi xuân phi thấy cái này con Con nuôi mi tê về đi cái ngân hôn đã đâm Giêsu chú kia giang cái số đã hi Giêsu gia linh kỳ vật ngân nai sai cô
Giêsu nay te hin cô anum bene Giêsu nay te cô anum bene Giêsu nay te ho hong sa pen u be Giêsu nay te ho dit cô anum bene Giêsu nay te ho hong sa pen u be Giêsu nay te ho cô anum bene cái phải thì là cái là chân thật Mê, Mê, nó mà. thì lệ thiên thăng hoa anh là ngày tại xã sâu nông Nengneihoi Baite trong ngày Artiste kiến win aban Bible simding nông Olivia là câu tiên lệ là con trả bên để tháp phá Apa? Bible tăng chú hình sim bay ding cái tiền tôi lại cái sim ding cho hi lệ First Timothy bung li trang som de nia pat som de group chan cho kan sim ding hi First Timothy bung li trang som de nia pat som de group chan athupi Jesu Christa thachapha trang som de ni na kum thom na chapan chu kuima na sa mon sa hi in a hin nang man thulamin anun chan khan chan in ngai lut na in ta san in sule thin na lam in ata san ho ba suiding in umin sang som le thum ki ma ka hung ka sin nang ma le kha sin in mi su hal in mi hil in anapon thon sang som le li upa hon akut anga ma ki pong do dung zu ya na ki pi thil pi na nga chu tha do lo zen in sang som le nga nang ma hi chenga hin gen ngai zin pon thon sule hi chenga chun jing jing in mi zo si hi nga na khan to akipon do thinan sang som le gu nang ma le na thu hila chun ki jing phan ching thiin sule hi chenga chun umin hi ti chun bole chun nang ma le na thu hil ngai ko agoma na hu hing ding a hi First Timothy bung di sang som le nia pa som le gu chan Bible thing sin da sim now athuni pan chan chi ba dingin phathe bu pi taw han ka ki pa e amen thì lệ aban Bible sim kit ding momoy ga ko pai kit no ti lệ nên dạ thì nó vào máu bàn paging nha some numbers are some na ni chang khan apat chang li chen atupi pakai ging pa khan to do chang khat ba chizun pakai ging a atupi so si a ki pa a mi chu an no me chang ni achil ha mi te gam sunga hu ha in tin milung di te khang chu phat thei chang dio a hi chang thun hitabang mi in sung chu haule go adimin ai ti in adi na akilang singe changli milung di te dian muthim la a zong huwa ba azin pakai chu lungsit thiam happy na aling adi a hi singe bal chang thin sin do naw thini pang phathe bu pi taw hi pa ya Amen. thì lệ Bible ngày tại sim sâu nông Olivia hian nông mom ka chunga ki pa tu sevin tu hin phat ong kyong din ko hi le KWS na KSDF langan phat ong nom le phat ong ga ki piu te chin kan la de kan la no me chom chakhat các ông chọn biệt biệt nên trong hai cái là nó miễn cái hi các ba hi tạo ra đam món hi cũng sót địa hi tại na ít cái dân bảo viên cái dân đam thi mò tại hiểu đến cái tí mấy để tu đến một thiên tham các cái lần này hi na chỉ tạo na zat hi đâu để cái hòn đâu lại đâu tôi là cái bự rong đấy đâu tôi hòn ở đó là gì hết đâu hi nam đâu tôi hospital là trong nôm tại đâu tôi hi khi thằng lang cái cô và in mona riêng ama trong con i ham te apatin khain khola jong le in mona kon ila jing hatin na doctor jang ka poi ta po ven hi ti kon dung ha sata in ata san an ko tu jing in hi in pathin ko ma taw na in ni hin zui pi lo dun ti tu ha ke khom ho hi nga na taw na ngai cha ka hin pon hi ke pa e Pame.
phát mang ding đang ngầm lâu là cái đập leo sa cô nên phát hình là bay yang keting tu ni masa tan phát phai sewa pachin thang van man lang chale program ki gong ho lo tin thei dinga panhung la ulena ho zo si changa pana kan phongin chale ade in China ko na hin Singapore ko na hin India mun choma ko na program lo tin dinga panhung lo zo si changa ka ki pana obong mi te zo si te kelen kan phongin chikit le tu ni la adinga ta sala hagawa chan inai thene dewa pam hin la artist no ke tele no nga hina line artist Nengneihoi Baite ama hin ama jong ke phatlam ta phat ani ke thum na homan jong accept ina bol pi vin tu ni kho ba chela ngai ta ya ho zo se le pathin ma changa phat an man the jin ma changa jong ke pa na ipong noven mai lama jong pathin en mang cha jing en tin chele tu ni la pathin thua chan nei pi deu hi Malaysia ana lui ho hin a het so ke ding hin tha ho wang pen he pun tin wai pu Lalboi ama hi KWS Malaysia dengan backbone khat ana hi jingen ya sat jan thena wa e hawa dengan khot la ke nga na ding jeng khat hin 2014-15 ahin pasal tipi ne kene masa nga hi ama hi hobung tim pukin na to hi nang ai lawa hi le hobung visiting pasal te bangana kene khat hin ama jong request ne ke bola chun je lave sa la hanga program tam pm jong le pathet tu sei dengai ke tip na di bola no ka ti sei ding ham aten wel ke ne bola ne le ke pa ma jengen ni kem khat hi boi ji jong hin tin ka sim choma pa la ding hi ni yo se hi ke tha jo be se ji hin jong la man boi na tam pim jong le request ne ke bol no ho accept and bol te wa tu ni jan pha na topic ngai ta khang tha ten obung sum society dinga ki mo pu nai nei te dom pi thu pia man jong sa ne te de hin kranga la le jengen ke ta banga khang tha tam pin jong tu ne la thu pi ding hina nga la le ta sanen ama jong boina tam pim jong le hola aphat mang the dingam jen ma changa velen ke pa thu kan se kenen chale tu ni kho hin kirdang dang chu tum ki sei le hung tam khan tin alang pia ta ga sei thei sun tu ni la bible chan ma hin wa chai la sa na hin phaden mang ho si changa velen ke pa na kan phung kenen chale taw na ngai ka ni ke phung tinau nu olivia nan se hin chale dang dang ho hi zo le conduct pan phat hen pro dong jin atum ben phat ana ke mang tan tin ki su hobung na nga ko na ke pa su sei na zong le lim na dan de wa rom so akan man so chi chan cho hin tin kain pathin ni bon cha ben phat tin bo so ke taw han adang pelom kin leva gen keling no ole cái dòng hi canal hi zan hi ko na hi dammo hi na ti san asai sen si hi dinga wang ka gin mo hi sen si hi ding kana gin mo masanga chu kana sil to lo kana pi to hi sen si hong hi dinga hi jong le iti ham phatia hong su na ding na cha to Sunday ye chun cleaning hoi ma cha ho ki hon lo ye chun hi ma cha pe lo bia hi tai ka mo thu yeng sa o hin na jing ni kho la hen clinic hen lang hoi lai se le pui de ka ti wa hin ai cha wa chu tu jan ka chu a thu a ha gim lo na ding ti ri tan tin sen si hi jong le ati sat wal ja hi cha pang he boy the hin cho ai cho chum lo na ding en taw nan na hen gel do pi lew chun ti chu ka ga se nom hi ho bung mi te ko ma ka ki pa Nhân dòng cháu nó quanh khả căn chảy nữa mẹ nà. nghe suy vô Cái cả nào tu cùng class tu sim khát na mà hi cùng thum lăng hi tai na đam mo en apo min tu jang phaji ông cái tháp phaji hiền ama adam mon na te adam thing thai na ding tao nan gel da ute amin chu jang min li hi có mấy
Dang taloham. Kile dang talo le tuin lasadingin artist no nga Nengneihoi ra ko kinatile. Bluetooth mode. Connected. Đây thân sang bên thì lại sáng nghe. Layahin atamna kalbarya pakai thugimna oh kaya di alunge jo lem sisto kasuna katutim apuin apenge kistangin talo ay ngay luôn na cây din asang ngay siyo kadailan kateng kaen hinhan na sang pe cross ay santa kinsong lungin pagkai kanita bon mong dingin sundan sa anh chân ta kasut na kanamti kagelsi nom sen hedingkin kagel oh kaya din kim le sung na sung hung hung se la kanwanti pagkai sin tahin hanin eighty kakak na din bolsa tuy han nagam azong aman kil tudan ay hil ngay thân là sáng bé cross ai chân ta kinh sông lung in pagkai kanita con mong đình in sung tan sa anh chân ta kamina kadeho kalunga kagel ho zo se pagkai đây along nghe si lấy hơi na lệ lệ lâu đi na zo se lệ khó sol băng cái zil mong bình among lâu đến thagao phù đón đến ai đến vợ chơi lan kim pan lang nghe đến thân ta sáng bé cross ai chân ta kinh dung lung in pagkai kanita bon mong dingin sundan sa anh chân ta đến thân ta sáng bé cross ai chân ta kinh dung lung in
Paskai kadaitan van mo tingin suntat saya anh dân tay van mo tingin suntat saya anh dân tay thế mê cái bao mê thì lẽ ban chỉ cái tin toai program mặt lò nó piano speaker po ko masangin tua tàu nó không cái xe họ point thêm khát remind hand ball kit cái tin thu xây đinh qua reverend pawen tàu nan man phát lệ cho ăn học bài đi hiện tin na tàu nó point khát na cho nunga Olivia apadam lâu na hiện na mà apadam thấy na đinh hiện tin phát short pi đam lâu hi ta dễ chun second point three lệ pa Lalboi acha padam na din na thum na three lệ artiste no nunga Nengneihoi anau pa giang min lin ata sa pom ji atin na achichu acho point chin ho min tin aban le khat yong hop som ho dong that do na in nei pin tin reverend povin cho hin tin ati le tu hin to say ding pu guest speaker pu ga go tau te le ni ra pha na bonan Pama zingin pathelin padai patpa epevin hitabanga mun kana kim khom te hi zong le pathen thua chan bo ini thi te ho hi mi wang pa hi ve ti chu thani se do nong kirin chalen zawin zong i holin na wa ka ga sai taen hitabang chan bo nehin chan sa jivin ran pu lu neo hen chan ho bum pi te zo si chunga ama sa penen ki pa thu kan se ne ke ke hwelwen tu ni la hen kaloi nu zanga zawen namu nom vai le mu the hin den grace Haokip ki ti cho hen vai na vida ga ante ke hi in langam lo ke ko office account hin ken ko te in langam he bin so we don't know but le in ba sa tang de le dong he e ga khe to vai la pai ti hin ama he grace hen ke loi no hen to he school langa ato hen kyon ko lungelo wa chu le sira dam nai le Malaysia he family a che thi ne dinga chu passport ho mayo sika ki gop to wai ta na la tu hin thilo he de mo he ta lo ji a he hung ki hung deu nai lo hin he chu kyo zong KW chanai langa pastor hin chale kom na college teaching ministry hin patin long sin zaren hit in dam le bin ne ki chasing thinalizing kitab pizing hit ve chale tu ni he ki pam ka sama ma jingin ran pulu neo hen pu james hen chale golang sei boy hen ada ho wang chu amel kaga muin kaga head basic win inzovin the ran pul zong an sei time Malaysia he ke ma ka hen coding a zong epiham ka hai mel thelo tum tam pi pathenin ai hil na khat katidam a hi zi hin kalunga hen om jingin chale ka tauna zong kan dal zong bin tu lai he lockdown ai lo le he tabong boina sa ji azong he yodinga a convenient itidam a bailam ta ta phan man khom no ho zen tin dang lai chi tabong phan man khom ni ngai le chen
Sumla pai tam ta senga pat tam ta senga ita ziki ki mo khom te ba mahin izang la tu ni en yung na konin hitichun pathin tu a chan bo nei thedinga pathin ita bang platform me pi zi vina verin pathin chalo pi na thangwa nei pi vin he inzawa ta na ngai chalung ki pong ho he song su ane he tino pathin tu alu di hita zin pathin nga ta na chom chan nei ti wala लेकिन पीवना के मापों दो तो वो पंगते एंगाई लो वाहिंजने वाजिंग कपादी दन कपथेनो तो जानसान को इन पकाय कलेन नौ लेसिन इन मिताम पि आदिंगिन तीना मन्ना हिलोन नकाना हॉस्पिटल मुना दमलो नजाल कुना आई लो वाले इंसुंगा गंदे हासना जा चोम चोम den ko mang tam to zong le KWS Malaysia na lungsin ama ho member ke hilovin mun chom choma Singapore in Manipur lama hin chila India gama hin China lama hin mun chom choma pa ka hitabanga nang mamina chalo hitabang ki khop khom na te ho na tuna la te ho ngai khom te ya hitabang pa na pa ne pi ziven hallelujah ti ne me lo pi ka tangwa na kom ki pa to ka sei zong he pa ka tu zan in zong taw na ngai cha tam to zong le pakai tu zanam ki pong nunga Olivia apa dam lo na sopi ta zong na pakai tu zanin zong na khoda kan lop sa kirvin pakai na lungsit na nangai lu na khonin nang man long se dan ata asa dam lo en thamin lang leise na le laya mitso albaiten zong ho anumua lamana zong ba Artiste la zarazino zakai thowa anom he hichipakai hinjing ki khial te ne lo pakai kapatino nang man he sin tu zanin kasopio alavia apading in kahung tawin dam do ane te ho han lang lo le ane te naman pathe bon lang tu zanin long se ten dam thena na pi na ding kataw pi zone he jabana pa lalboi cha pa se tain pakai sensi ke hepo ve ipidam mono ke hepo vin he zeta ma jong le chapa pakai nang man na pe achao he adam mona tu zana nang man na hepin pakai lo cho na ding mon jong anei po vin hitia he now sen now cha he dam lowa nan atho sao he sin tu zanin lung seten atho all thena ka hen ta pi vin dam thena nen pe ding ka ta pi zone he chobana kasopino Nengneihoi zang anaupa dam mo na te ho an sen pakai mihing vanin apo me adam poi ti cha he jing o hen adam mo na ta ta he adam thena he zong chu nang ma na he zen tu zanen e che kasopi pa zong nang ma ko na kan do sa men dam thena ne pe ding ka ta pi he soban ke na hop som hen chile to lam za chom chom tu zana hongki so ha zong nang ma ko na kan do sa wen I enjoy I to a ho zong na man pathe boarding in sang ka ta pi ki zone he pakai na thua ang kelam kai ding hi ka hi wen adis anen khang dong ti ho ho bung khan to na dinga he society khan to na dinga pa ita ba kala dam ti hi cham cha na thua ko nang kelam kai ding ka hi wen lo se ten kapate ho hi na manem pi wen lang es boy theu za chom choma ko na na ma ne chom kan ba na thu ya gil bang ta le lo pi bong ta kami chan che wa cái ngày thảo và các cái sản thể đi ngồi bên là gạo thì kami chan che kaung nga che wanem pita ben tin kapakai Jesus Christ amina na hega ki pati sei pu ma hong tau ke hi amen tu ni a ne ki holem na ding ba dei than che hi le in zawin evangelist reverend pun anh say tain topic to Reverend Pu de than na zong hintin paten phasa zong hintin tu zana enaki lam kai na dingova topic to hile the role of youth
in the church the role of youth in the church it teng la hen hang dong de ho bung sum khan to na ding machang na ding a ipp panela tu ham ti chu hang pia ga head din a hizing in the church he ja his church doesn't confine him a la ka ngai to in pathian thu zong hi mi tam tan sein tin ai lo le pathian thu tam ta inai ta diu ka ta san hitla chu iti sei le han tu ki se hi I he no ba tu ki se ho hi email chi jing the diu ham ti pa he ka tup la ka doi pen khat hi jing ka taw na khat hi jing je tu zanen the role of youth in the church it is ding wa hen khang dong te ho youth it teng le age limit ti ho an a ve he te no chule pan mun itabang mo ai pt la di ham ti pa chu hi chang chu an a ve he te no a question must have been also who are the youth of the day of today tunia khang dong it teng le hen koi koi chu khang dong in a ho ham ti pa chu in a vet letting over achieve han United Nations in khang dong ati ho youth ati ho chu age between 15 to 24 this is 1985 ma United Nations in resolution passed and a ball ahead. It's 15 below to children here include and a ball ahead. Malaysia gama his even Malaysia gama the National Youth Development Policy of Malaysia and youth definable now about age between 15 to 40 Malaysia cumule khangdong ki so didan hen United Nations in 24 at yole Malaysia in 40 at yole kunizahe na Malaysia mizaram ka chu khangdong hin alai yole India wants the home deu ki India government in youth at the age group between 15 to 35 UN 15 to 24 India in 15 to 34 Malaysia in 15 to 40 Malaysia chen ithanum candidan hin akuti ala chen izinezo ang the youth ki hinalai de 40 chana ai la eho adin eho tribal ho cookie society alo le ho mi ho hin youth iti teng ole azinei lo lai se ko youth na ki parizin na khanglai tha ko na han lang e pi jong le azinei lo si chu khanglai ki parizin ai pi chu ta jong le du sana equation no panel ita hin sit no panel youth iti teng le khangdong khanglai iti teng le UN a define alo le Malaysia alo India gam elo among society in ama ho chu hitabang age group ho chu khangdong ti in akovin ahen he ti pa chu isei do no ne hiba isei be nom ki khat chu mi him hin khwa ihung pe na pa na ithi chan ni ba na he ne iti youth khangdong ki ti lai pa he youth is the golden age iti dam na khangdong hin koi sanamantam ta ana te ka ichi banai le abana ne veki la battery to ka te ka moment I battery ang Baite ngai le charging ki bola 25 50 70 100 hung hiya ale 100 a hizawa is ile 75 and then 50 alo 25 ai lo lang ki size hisin mi hin ko ta ga te ka le han khangdong khanglai hin ko chu battery a full light ta ko khangdong hin ko min ko dinga a hin hichi itha ha light ta ithi ding lam jong ki head lam gari to zon a ha te chana gari ki to amdan chana
ipo zo siang chu nap lal lo zolal zong chu kil lo I hoi lai ta sa me la vet ding azong I hoi lai ta tu hi ke hi 40 plus kai time ele 40 plus hichi masanga kum som izaram hat masanga chu kasmat dan le ka active dan te ke da banga chu gari to jong le aha the chana ki to tu chu highway ya gari to lai jong le 110 a maximum ki to 190 80 a ki to eta ai chu luhi ki gela I family koma to kinai le gari chu highway lam pisau ta le ta ki muzong le ni ta wat spin आज की tol non lo he ta ne echina para je thil hi bol di hong chu second thought ki ne alo le third thought chan ki ne ya hi ta se hin ko ki mang he ta ahin la yun kham dong kham lai ti teng le hen til I bol thanok lai I tha ha lai email hoi lai I tin he thei lai in a hoi lai ta in ho adena I pi na pa na I thi ka I hoi lai ta I bol the lai ta chu he aku ti ai le tu din nunga hen gol nang izam le adin nunga ho he te se wan thina jing zong nunga mel hoi ade avat no me hichi mel hoi lai ta bol hang ngom chi ta ha lai ta I bol go no zo si zo the lai ta hi ta bong phat lai ta asu ichana hobunga dinga insunga dinga society dinga panela da hichi chu ibol chu ki bol do the hi ji a chu hi ta bong ta na thanom ne lai ta asu na hin kho ka hin kho chu ipia mandinga idem tu zanin khangdong yudin a hop se chu chale ang ki kho ma zo se tu zana tu do edo nom pen chu hi chu ani you are the future of the church at the top jing you are the future of the church hobung song hobung ong kan to te le din la kunanga hobung itabang ang hiding chu khangdong te tu a tu pa na khangdong te kuna kinga mahini aku ti le tu a khangdong tan hobung ating apa ni la lo wa hobung a hi ihon ikin vol lo vaile kunanga hobung chu athisa ho ni the ding ni is in all mehin kwa khangdong ki yur ki ti very very important hobung langa zang hobung lang ke hilowen epiham secular lang a society of men youth are the pillar of the future nation atizing khununga gam khat khom pi ong te din chu khanglai tu a khanglai ho hi a hi ve ni dunia khangdong hon ipia bolobam khununga gam khat ai lo le nam khat ai lo el hobunga din apaya poi mo a ti pas I sei do no ne ichi pa na sei na ka sama ma jing pop se no de ki ti pa hen a church without youth is a church without future ai la pa na sei be ni youth without a church is youth without a future atiki vice versa hobunga dinga khangdong ho apai mo dan le khangdong ho hin ko adinga hobung apai mo dan chu even a hele English are two side of coin sum alang ni alang to aku teke da bangin sum langkhat mai pa ko mala langkhat ko blank ta han hele isum chu za the helo dinya tan teke na ringgit som nga alo la zakat bang chu a number mai pa ko han lang anung lang pa chu blank ta han hele mi ga pele chun koi za mala la min zela na koi ni na hizia chu hobung le youth ki ti it's a kind of two side of coin he ichi pa tu se na ka sama ma zin hizia chu dunia khangdong ti hon hobung na kho sa lo ba hobung na gel kho lo ba hele you don't have future ai lo ba le hobung ho in zom khangdong ho na gel kho thei lo ba hobung hon khangdong ho gel kho thei lo ba le we don't have future hi chi chu he kununga ipi hiding hobung ipi hiding
pununga nang ma mimal hin ko ai pina hi ding chu mimala hobung igya ko ngai sin hobung in zong khang dong ho igya ko ngai hi di chu tunia ega se do no min den ahin lai cha tu sana i se dinga ha noi hun e ki pi achen khang dong te hoin isana ipia panela wa chale hobung sung khan to na dinga he panela di ham ti cha hi zin tu sana hen Bible to in simtawin sang som la ni na chan let no one despise you for your youth but set the believers an example in speech in conduct in love in faith and in purity Hiti hoi ta I he no wa izu vai le enough khang dong khat hi na hiti izu I thei vai le wang chen iti zong le pathin kipa na pathin lung thai na khang dong I ve ti chu isai do no ne kyo tam ta sei dong chung nai ai la hiti chang som la ni pa in lung in ana koi phat hi no tu za na kyo lim nau Youth, the role of youth in the church. This is the role of the role of youth in the church is in the three roles of the youth in the church. If you have them three roles of the youth in the church. Number one, A1 attendant. Or attending of the church. Imo po na ito due to any activities in the church. Hobung sunga activity ho, hobung sunga tilkipol ho. Atum na atin. Availability for the church. Hobung na dinga kigong sa umzing. Hobung na to na dinga kigong sa umzing. Ay Ipisia he kata namit yaile Malaysia omne zibin Malaysia go spelling ga bola ile MALAYSIA thumu mehni Isia to Malaysia na omsung se wa khangdong ho hevin KWS nule pa ho hevin hobung sung khan to na dinga pen ila na dingu wa chu hichi thum ho I hai mel no diu hi e khan na attending the church uninterrupted activities in the church. Atum not availability of the church. Tuna ban in a vehicle. Na attendant of the church or attending the church. Ho in kaising regular ta kaising pa he. Khang dong ho in. Ho bung sung khan to na dinga ipol the now ito diu itham diu tam ta la athupi pe na ga koi he. Khang don laya ho in kai zin regular ta ho in kai ti hit ho bung sum kan to ra dinga pan la na len ta hi ti sei do no ni aziz se piam de la khat na chu ki khop khom ho bung sunga ho ina kai khom ho in kai ki ti hin to meet together as a believer and to encourage one another पहिला ho ina ga kai singa regular ta nunga godhan laya regular ta ho in hung kai ji ho chu a kai lo ho te ki bang tu lai na des in research about na wa chen ho in kai a hang pi a mi atam zo hi below 15 years and above 55 years ama ho hi ichi age group hi ho in kai na atame ati chu ho in kai na a home pen ho chu in zo ai se ho youth group above 15 to below 50 years 55 years hichi group age group hoy huin kai na format epizinam tile below 15 to huin kai chu anula pa ki cha huin kai ale above 55 to a hen pension ta ai lo le pension hum ko ta a thina din ngai ta che bana ta huina be alai la in zo I say youth group ho hen. They don't want to attend the church. They feel attending the church is boring. Lagi sa ho, tu kisay ho, hichi boring sa manunga golang tem to me. Hizi achu hobung kanto na din alola. Hobung sunga panila tina pen atupi pen aga gyatso.
regular ta hobung howin kai pa regular ta church attending ki pai to ma ki koi giwa dem sakon ni ani chanat we develop the character of Christ ho ina ikai zinga regular ta ki khomnai zaw thele patin thu sei na kon ba chele ki sana kon chele hi chu a kon na Jesus Christa hin na chu iwan ikila awa hi chu chi ho hin na chu inei thewe ni aji chu patin tu ki sei na chu ho na hi in patin me na thil ki bo na chu ho in hi I ha kai lai si a chu hi chu nang ma la ke man inei ding dina he atum na chun leaders in the body of Christ offer spiritual protection koi ka bang sagaw lama patin tu lama her gil na nei lo her nom na nei her be na nei no mo chun ho in regular ta akay le amo sa pachom te me ni chule lam ka ho so ado theu pastor alo le evangelist alo le reverend nei ho so ikido wa hi ta chu sagaw lama zang khan to no te ni chule ilagaw hin ko zong chu protected it that veng bit na the adi chu tu lai hi Christian here hi wangala eta asan na za chom am tai eta asan na di ta hoi tai ven bit the na ding ha chu ilam kai ho ai pastor ho ama ho ko ma chu ichi ha no ba hoi na kai ha chu ngai za ichi wa sei be nom na chun koi ta bang hoin kai nom lo ho chu ichana what are the stake or the risk when you give up attending the church the unity of the body your own spiritual growth protection blessing are all at risk when you disconnected from the body of Christ hijichu hoin kai lo ba regular ta kai lo ting le ila gaw hin ko hin ei ma mi ma hin kwa hin boina mantha na chele wang set na tam ta he hitu ozi hizi at ama sa pen pena ama sa pen attending the church regularly hichi chu khangdong te hon hobum khan to na dinga ito theo e bo theo akhat nai abana ana chikini ti wala abana chun activities itidam ani channa hobum sunga na kitong ho thilki bol ho apo active ta involving actively in the activities of the church taking abanga chu hangdong te ho epiham mitam pi ho in sunga ho in kai chi ting wa jong le gachia to na kito akichai la hung ki po do hi cho chu a hina en la ho in sung su theng chile sit arrange ball I love it. Sana lamkai, offertory collection, so like Bible study, prayer cell. I love it. Lakizil. Hicho ahi golden lai ikandong lai youth age ahi active tahi panangai jeni. Tanong tai panai le. Kangdong tuin KWS Malaysia hen. Dunia om kikomo mizanam kat. Imum na wahin. Hicho ahin active the church activities ahin hobung na kiton ho hobung thil ki bol no ho ahin active tai pan diu chu hobung ithopi the naw len ta na thupi ta he khangdong hiza ho in jang kai nom lo ho in sunga thil ki bol ho jang thanom lo na wa chai la sadinga itep jong ki tem do no zo lo ai la ni khat offertory collection ding I say so ki say do thelo inzo I say so hita nu le pa te hoi huin sunga thi sang wa nunga bol longon ithi vai le thing zo in din thil kitam bol do zo is a church activity cleaning the church I lo le si the rensmen ho yan lang I lo le min la sadinga worship din den pin ko wa in ko khal zangai lo amasana gachia gadin doa hitia chi khandon laiza active ta involve amaisani hichozo si haita evna tuni in hobung sun khan to na dinga ipol thei ani chan na chu hichi hobung sunga na kitomo a he active ta itova ik involve you he ti pa chu e nina khandong hoen
hobung sunga dinga hobung sung khan to na dinga I body wa poi mo ani chan na ene athum chan na le achai ne chu e thum na availability in zawinjang reverend puna say ta in hobung sung howin sung I lo like in regards to spirituality may hilovin Tilpi iti de donation hobung sunga hin kusunga hin society sunga hin yo hin officer o ayo le nu le party ho me tilapi iti ham ti igelo ka hi sin tunin nunga ko lang ho enjang hobung sun ki tu pi the na dinga iso ma khat regular ta pi ngai se hichina ba na chu nu le pa banga enjang cho na ding me cho na ding cha la na wa ding cha te ho education na dinga ita banga expenditures nai lo he is also hobung sunga sumpi na hen lang ala khusung na bank sunga society sunga donation bon na lang ipila mi zong le pan ila ding wo he ikan don la ibot he la itha ha la ya aba na slum area slum ministry tun Malaysia huin la ai lo le pa mun chom la chen vele han slum area lo le village la azong chu pathin na to na lama panila dio he all age home itila mi ate ho ki koi na in ho bela sang da chia phagaman hom Ethiopian na nyang sang pi the sila children home hita bo hoi society kan to na ding ai pan ila ongai se ke ma ka pat panai le kadam nai na to na zong salary hai tan ka munai na to na zong aboy poi sumla pai zong ne sa ka nim lin se la ta ei ma me kivana hin commanding a hipoi I khandong la ibol thela itha la ya he hobung sunga ding a he society a ding a he ing sunga ding a he panha la la di he di pa sa tunya iga se no ben hintin achai na ke the role of youth in the church is enawa hichi haimil po ti ve KWS Malaysia nunga bol hangon na thanei live in na taha live in kam don na hi live in ho in kai na ana sam hi David regular tan hu kai vin ki khete te na ki khia te hi ani chen na ho in sunga ho bung kin la danga panin la ovin sumdan na ka hepoi ai lo le ho in sunga la ki sa na ba je ho in ho su thena pi is all active time da khandon la yuvin hung ki mangsa vin achai na kein ta asala mahin tagaw mahin society ading hin be at high level au may hilovin available to do iti pasa atong dinga ki ko sa dima dingin pakai menin ikitin kidwen he pathenin KWS Malaysia sele adin khangdong te hozo se paten abobintin Malaysia nam sung se 7 MALAYSIA hichi a thumho hi hamilovin A3 role of the youth by hamilovin ha panen pang zewin ti chu achai na kai se momentin ke ma phat sai na dingin patin na taw na chom chai na ingle patin ga ki pa ve tunin sopi ulanaw adin KWS Malaysia ho he pakai nom ta officer banga Malaysia ahipo he tupla doi khat neya Malaysia khamdong sa hi he tunin atupla adoyu nangman amichan chin na happy zin hallelujah tinamil lobby ka tangwagin na komi ki pa to say zone he chule munchong gam chom choma hunga Malaysia hi zivin nang ma mina kiloi khom na
Cookie worship service Malaysia anay sinuhi. Itilet nang ma lungday la ma hinpuan manaba. Itil haubungi taasala mahin tagaw mahin kanto matsa na hinay ti diuham ti desa na in tuzanin. Adin khangdong ti hoin. Itabangapan ala diuham ti hi kahin say komubin kahin gel komubin hichina chud bakay. Ama sa pen na haubung kanto na di nga khangdong tan abol tayo chud. Regular ta haubung hauin na kay diu hi hichipay apoy moin. Hichina bana chud. Church activities ahin. Ha ta panahin lava. Ipilam hizong le. Lasa na lamahin, tuse na lamahin. Bible conduct kuna atik. Tile pathin tu ngai tai sei pu pare ren lalboi chang ki pa thu sei win the role of youth in the church ti mangchat topic ai nei na chunga thungai ta e ading personal ta yan lang nang ho ading kila the tam bi sei do na ki pa min tile tu hin chai na lang itan tin phat hum khana pa on pu ki team ama umamo khalwe pa on pu na umam lo le u hau mang ini sa din ga ki team we u hau mang này là vào mô henge ki sai thế nào anh ai đuổi lịch tung nung peram hiên cái pa pati pakan ini pati tulis chân unha online ho hộp nát ho alo pakan thà cái pan numa kata na to na man nei sa pi pakan pha to dam chana jona kata thei ja cái pan mi ka tham bao pe tun ha na ba chula ka ngai te ho nei na thuka ke til ho na te kha chen pakan mai mala ma ka sa tu na ka ri tin ding pin pakan na thu te ho na ngi pha te nei bo pi pa a hin sei ro na sa cha pu na ngi pha te bu ki na mai mala ma jong pakana mahimat na kina pom kata ko di ahon ho di Sunday ni ku wita pam phan pa pa ka muka se din na tam tin pi pa tan han na tuan na ka to ka thamai na ka yu sana mani pi pa dam da pin pa na min tin ka pa na ma ka hu ho kom te kin na ding pin ya na chun ka pa ka Yesu sa na min pa ni ka hu ta ve amen kile akit sai hiang talo ha tai rồi kiếm lâu xa xa cái lối hiện na xây khel bol khelom like ngai dang mute bai to bai se la asal pu ki te to ngai ta nen sai pyo te ne pate Ki pa me tu din ha to say PowerPoint chu Reverend Pastor